pagpuy-an bisan diin siplat puros kasangkayan aanhi-anhing naging kalipayan nirana ngay tatay pati kabuktuan an iroy nga tunamatan bis pagpuy-an bisan diin siplat puros kasangkayan aanhi-anhing pinaging kalipayan nirana ngay tatay pati kabuktuan lugaring makahiblong sa dugang bation inin Pilipinas dayu-dayu ripon ay tunay na akong natawag hain na paningpi naging kalipayan lugaring kahiblong sa dugang bation ingin Pilipinas dayu-dayu ripon ay tunay na tunatawhan hain na daw na anhingpi naging